tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, nagawid ka mo gaya man, Tata Beltran. Kapilisan nga agawid ak, tayo sumot ti kunat ti anak kaw. Ti anak mo ka day ngagtrab-trabaho ijay syudad, Tata? Why? Sakitan naman gayam ti itultulong na kanyak. Lunad duma, isingir na pa yun no makaungot kanyak. Ay nawaw. Iti anya ka no makagapu, Tata? Jak manamaw iti anak kaw. Talaga akit di anaimot day jaya. Nagsasaw, kaslawan na itulong ko kenkwa na iday. Ay, una yun ti kasta na pasamak kada kayo? Nasaysayat mo't lang ti kastaw. Ngam ti inal daw apagpupudutan nak ti anak kaw. Sa bagay, Tata. Uray simple laeng ti biag, do natal na mayat latta. Pudno launay ti kunam, Wanda. Uray agmay saak lang iti kalapaw kaw. Tinapatag, natal na ti aglaw-law kaw. Nagawid mat gayam ni Tata Beltran di tabalay da mare. Wen, hindi pa'y napalabas alawas amare. Asino nga iti kadwa na di takalapaw na. May sana mo lang maririta. Ni Nana Suling ngay. Saan nga agawid? Ni Tata Beltran laang mati adda di takalapaw na. Ta isukan no ti pinagawid ti anak na. Inal daw da ka no apagpupudutan ijay. Ay nawaw. Kaasimot nga rod no kasta mare. Wen nga rod mare. Nakakaasi ti adda ka sa saad na ita. Ay nakapigpig sa man ng titudo kun angin na. Kumustamot nga tan dagiti mula ta anak na tong ija garden. Irik lakay. May tangarod bakit? Madanagan at paikit di. Ay, nawaw. Anya day jay, bubong samot. Diyan na itayab. Ijay, Di mo makita day jay, aya. No sana kang bidot. Ang mga nububong mutin ni Tata Beltran day jay lakay. kasano ko maamay tayam? La, mga nukurang tilansa. Wano saan, ang mga saan naigalo ta na saya at lakay. Ay, awanan mabasamot tin day jay. Sapay nagpigsa titudo naman. Kunak man mo ijay syudad, ti pagnanaadan na. Na, pinagtalaw ka numot ti anak na. Iso pilitan anagawid. Na, lakayan di tao. Taasin mo ta. Una, ay, irwar mo man kit diti kaputi. Tama pa mo bisitaan, lakay. Ay, apo, ang mga numatudtudwan mo to, ni di kalapaw na. Kumusta kayo, Tata Beltran? Lasaya at aklata, Eric. Nakaumay kamay. Timbaw nak ni bagat ko. Nakita na ngamin anay tayab ti bubong yaw. Uwan nga raw. Nakapigpig sa ngamin ti angin na. No kaya tiyo, bakilinong kayo pa langin di balay. Tapno saan kayo ang mabasa? Sanay. Mabalin pa ya paglinungan ti kalapaw kao. Kasi kayo may. Di kayo madanagan. Awanda kayo sa mapasamak kanya. Sumurot kayo kit di kanyak tata. Welcome kayo di balay. Sanay. Dito yak langay. Sumardeng tumot laeng titudo na. Ayan nga ni Tata Beltran, lakay. Di naman kayak ti sumurot bakit? Ay, nawaw. Kasanon lumabasa ijay. Awan da ka sa mapasamak kanyak. Kuna naman. Naimbag kumaan mo sumardeng mo titudo na. Huwag nga ron. Talaga di na kayak ti sumurot kanyak. Sige, sarong karakto laang itong sumardeng titudo na kayo. Wala. Tulungan tayo. Tapno matarimaan ti kalapaw na. Tapno sana may tayab ti bubong na. No kasta, talaga bubong ti kalapaw na dyan nakitak na itayam. Huwag bakit?
Ay, kaasimot lakay. Ala, unayan ti kastoy anapasamak iti kalapaw yu, tata. Wan nga raw nakaw. Naimag-ata si Mardang Mutlaang ang titudo na. Saan kayo kadi anabasa? Saan ba't kitday? No, apay ngamin adi kay si Murot, idiin baon ko nila kay ko. Awan ata adalat tamat bain ka. Ay na tata, awan ti daduma amang tulong kada kayo. No dida kami akaaruba yo. Nang runa pa'y kat agmay-may sa kayo dito'y balayo. Eh, ipadas kuntuman ti dumawat iti tulong para kada kayo tata. Sika no, adaan mo mabalin na paglawatan. Wen tata, dagiti kalugaran tayo matlaang Saan damot siguro nga imot, tata? Anya day ito papel nga igam mo, Mari Wanda? Solicitation letter, mare. Ay, nawaw. Solicitation letter para iti anya, Mare. Para kani Tata Beltran, mare. Anyat na pasamak kan ko hanaya, Mare. Naitayab ti bubong ti kalapaw na, di nagtudo, mare. Anya? Wen, po. Nagpasyara kiti ayan da itay. Kat madlaw, daanan ti materialis ti kalapaw na. Mano atawan ngamin, ngawan nagnaud ijay, Mare. Ay, kauwen, mare. Amangan kit di ko nakno, dati maitulong mumot di ta, mare. Tatulungan tayo di lakay. Mang tedak, Mare. Dagiti kabagyan na ngay. Nakontak mo ka di, Mare? Saan, mare? Saan mo makontak ti cellphone number da? Amangan no, nagsukat dan. No Facebook, nakapsot mo ti signal dito'y lugar tayo. Ken jak amo ti Facebook ti anak na, mare. Day tangag pa'y sutirigat na. Amangan no di daan mo, ti mapaspasamak kan kwa na dito'y. Una, natayo laangan tinamnamaan na makatulong ken kwa na, mare. Dakkel samot ang dinarunong akwarta para ka ni Tata Beltran, bakit? Wen, panagkunakot umanayan da ito'y maigatang iti materyales. At dapay kit di sobrana, Anya ti plano nyo kani Kumari Rita? Igatang nyo iti materyales, wano cash nga itadyo keng kuwana. Panagkunam lakay. May mayat nga ta, no igatang milaangan iti materyales ti daduma. No para kanyak, igatang nyo iti materyales ti daduma. Tapno marugyan mimutan ti mang tarimaan iti kalapaw na. Ti mabati akwarta, itadyo keng kuwana. Tapno adda igatang na iti masapsapol na. Tata, dahito tinabati iti kwarta na solicit para kada kayo. Ay, agyaman naklaunay Wanda. Ay, dakkel ko madayta ang inggatang mimot iti materyales ti daduma. Tapno matarimaan ti kalapaw yo, tata. Agyaman nakmanay. Igatang yo, kadagiti masapsapol yo ti kwarta na batbati, Wain, Wanda. Wen gayam, awan mo't siguro ti papanan nyo inton bigat, tata. Awan ba't day? Nukas ta nga ron, kasaritak nila kay ko. Ibagak agrugyandan ti mang tarimaan iti kalapaw yo, tapno malpasan. Dandanin malpas ti kalapaw ni Tata Beltran na, Mare. Naparta ka talaga nila kay mo. Wen mare, damot dagiti kaaruba, katulungan na. Dakkel matan atulong kan Tata Beltran day ta. Pudno launay, mare. Awanan ti pagdanagan na, no kastang agtudo. Ay, secured mat siguro ni Jay, Mare. Ay, manungay tinabati akas kan kwa na, Mare. Adamot nasurok at taluribo, mare. Dakkel mat gayam tinakolekta, Mare. Ay, nawaw. Nakolektata kunam mare. Manulang mat tinakolektak, Mare. Wen dakila natulong dayjay kan kwa na, mare. Nalpasan ti kalapaw ni Tata Beltran, bakit? Aginanaak mo taninton bigat. Ay awan ti parikot lakay. Aginana ka laeng. Siya akong ti mangiwayway itinwang ta. Ken agsibog iti mulmula ta. Agyaman ak, bakit? Ay,
Wen gayam, nausaryo ka di amin ang materyales ang nagatang lakay? Uwan bakit? Sakto lang tinagatang nga materyales. Oh, okay nga rod. Naimbaglaan ngayon, ta saan ang nagkurang? Di na ba ti akas? Intad mon ka ni tata? Wen, imbagak nga igatang na iti masapsapol na. Husto ang tapno ada pangrugyan na. Talaga mo ta nakakaasipi man ti kasasaad na ita. Da kayo mati lumabas, tata. Sa dino tinagapuan niyo? Di ta tersina. Adala na pan ko ginatang. Ay, nawaw. Sigarilyo mo tain bulsa kayo, tata. Ako sumatiliw-liwak Adapay arak, anayon na? agas ti bandog ko. Narigat mo tiyag may sakad. Anya? Dayta, tinangigatangan nyo iti kwarta nga intulong da kada kayo, tata? Sumatiliw-liwak, Rita. Ay, sayang ti kwarta. Ano kastalaang, tata? Kasano ko maasayang kat inumagmat ti arak. Saan mo't may basura? Imbis nga igatang nyo iti sidaan nyo? Gimatangag mat iti sardina si di kalman. Wen ngam saan ko maabisyo ti papanan ti kwarta na itulong kada kayo. Tapno saan asayang, tata? Ada ibagakken ka, Mari Wanda. Anya day tamare. Adamat gayang bisyo ni Tata Beltran. Bisyo? Limabas iti paraangan me. Kat arak ken sigarilyo matiawit na. Ay nawaw. Kaano, mare? Iti kalman. Arak tinangigatangan na itinaawat na atulong, mare? Wen, Mare. Ay napo. Inbagak mo't nga igatang na iti masapsapol na, mare. No bisyo nanday jay. Talaga ang masapul ti bagina ti sigarilyo ken arak, Mare. Sayang lang tinaytad atulong ken kuana. Saysayangan na mat kadagiti awan ka es ka na bambanag. Na, mapanak tuman iti ayanda, mare. Wen, Mare. Bagbag amjay lakay. Ang mga nobisyo ti papapanan ti kwarta na itulong tayo ken kuana. Anyan tulangan nga iti bagadag iti kalugaran tayo anang ted. Anya ti keta sa wenda ito'y, Tata Beltran? Wanda, nakaumay ka may. Agasem man day ta abote ti arak, Tata? Dayta, tinangigat-gatangan nyo iti kwartaan na sulisit para kada kayo, Tata. Kastoy nga men. Ay na, Tata. Saan ang maiparbeng abisyo ti pangigastuan nyo iti tulong ang naawat nyo? Usaran nyo kit di ko para iti pagsayaatan nyo, Tata. Iti kasta nga edad nyo. Maalayo pa ilang ti agbartag ka nagsigarilyo? Kailiw nga min ti bagik ti arak kan sigarilyo. Agpudno kayo man kanyak, Tata. Bisyo ka di ti makagapo no apay a pinapanaw da kayo ti anak kyo? Ay, kamali ti tao at tinulungan tayo lakay. Sayang laeng. Kasano mata kamali, bakit? Adamot gayang bisyo na day dyan lakay. Anya? Nakita ni Maririta nga arak ken sigarilyo tinangigatangan na iti kwarta. Ket idi napanak iti ayanda, agasem naurnong ti bote ti arak ijay. Ha? Nanay. Amangan mo't no ti bisyo na ti gapuna no apay a pinapanaw ti anak na. Ay, dayta ti saan tayo nga amula kay. Awan mo't nga rod ti kontak tayo kadaan ti suling. Na yan na dyan lakay. Sayang lang ti bannog mo ang nagsulisit para kinkuana. Ay, dayta nga rod ketla kay. Ang lesson learned mo't tin kanyak. Tainton sumarsaro no, pilyak to na nasaya at dagiti tulungak. Naimbagman ta na panunot yun tinagpasyar dito'y lugar tayo, Nana Suling. Ay, wide. Umay ko lang sa rungkaran ni Tata Mabiltran. Dito yung lugar tayo nga ta, tinagawidan na. Oh no, ada sa balay, anapanan na. Dito'y tinagawidan na, auntie. Ay, kuna laki din no, dati sa balay, nagturungan na. Kinapudno na.
Nagsulisit pa'y ni Mariwanda iti tulong para iti asawa yo. Isuan na tarimaanan ti kalapaw pag nanaudan na. Tidakes na laeng, arak kan sigarilyo mo tinangigat-gatangan na itinabati a kwarta na. Sinayang na laeng nana. Ay, dayta, bisyaw, ti makagapaw. Nuapaya pinapanaw ti anak may. Nasursuro na ngamin ka ti agbisyaw. Sipod nagnaed ijay syudad. Awan lat gatangan na no di arak kan sigarilyaw. Iso nga inaldaw a pagsasawan ti anak may. Basol na matgayam. Ngam no ag istorya kasla inosente. Ay awanan sigurado na dismaya dagiti tattaw na ayat at tumulong ken kuana. Gapo iti kasjay nga aramid na. Talaga nga awan ti babain mo, sika, Beltran! Agas man dagita buti ti arat. Ay, nawaw. Anya chararamidam ni tayo sulain. Ha? Ti kunam siguraw, jak amaw ti kalukwam. Awan da ka nga aramidag. Di ka di mabain. Di ka mabain, abisyo, ipapapanan ti kwartaan na sulisit da para ken ka. Talaga nga awan ti pagnakmaman niya. Agasum ngay dayta. Da kami kanupay iti anak mo, ti dakas kadagiti is-istoryaam iti karubam. Agpalawagak makag. Kasano kanita? Awanan, Beltran. Iti kastagay na rabid mo. Awanan ti mayat at tumulong kin ka. Nadismaya da abinain. Ala! Bisyo pamar! No di ka pa'y lagnakam. Ang mga nuday tantupay bisyaw ti mga lakid ka. Ay, nawaw! Ikan tayo, iti importansya ti tunggal tulong a maawat tayo. Tasaan nga amin kat mapagasatan a makaawat iti tulong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, apay pailaan nga inseret yu tabasura na nang isungarod nga inruar ko ta mga numasapa dagiti ang kulkolekta iti basura inton bigat. Apay mga imbasuram dagiti pagpigadan niyo anak kaw. Unay kayo matan nanang, kas makita yu mat narugitan. Ay na, po anak kaw. Mabalin pa ya mausar dagitoy. Narugit nga ruden nanang, apay aya nga ipilit yu ti amuyo. No mailaba dagitoy, mayat manan. Mabalin manan na mausar. Irwar yu dagiti a basura, tagumatangak iti baro inton bigat. Kaano lang mataginatag mo dagitoy apigadan anak kaw. Pangaasi yu man nanang, di nakreng-rengeng, no anya ti imbagak iso ti aramidan yu. Gaputag suswildo ti asawam. Agsaysayang kabantay di ti kwarta. No masayangan kayo, iyawid yung arudan nanang. Ay una, talaga nga iyawid ko dagitoy, tasayang may. Anya to nakasupot ganyawid mo. Purina. Ay pigadan lakay. Nakarugrugit ba? Nangalam ka na kitaya. Sa dino pa'y kuma,
Iti ayan ti anak ta ah. Kagat-gatang dalaan dagito'y apigadan idi na palabas a bulan. Kastamot dyan nakita nga ilakla ko na dyan palengke. Wan! Inbasura namanan. Isungay nalak at masayangan ak. Kat mabalin pa yung malaban na kita bakit. Kasadot na nga ron ti aglaba. Iso abas na imbasura na. Nagumatang kanumanan iti baraw. Hindi na minsan, imbasura naman ang tinandumataasa na. Ita, pigadan mo tan. Ibasura ng sama amin na gamit dan. Kasadaw, kitiki na sadot na ti pangpangruna na. Uray mabalin pa yung maremedyoan. Ibasura na latta. Awan ano kasta. Saysayangan na ti kwarta nagrigrigatan nila kay na. Amo na may tamakipurpur nila ang nila kay na. Diyak amoy ti anak ta. Awam madenggen na sao. Kaano lang idigim matang ka iti pigadan niyo mare. Ita, gumatang ka man iti barong. Wen taawanan ti mausar ije balay maray. Kasano nga awan, kita damat nakita kapigadan, idi na panak iti balay yo. Awanan ata imbasurak mare. Narugitin. Apay mat nga basura matagos ngay mare. Mabalin pa'y mat, ano malabaan? Hay, masadutak nga aglaba mare. Iso akay kayat ko ti gumatang manen iti baro. Iso pa'y kit di apakabanugang. Ay, unay kan mare. Sayang ti kwarta. Adda kwartami, mare. Dandanin malpas ti kontrata nila kay ko. No agawid day chay, adda manen kwarta nga yawid na. May mayat matlaang, no anusap nga ilaba mare. At least, makatipid kayo pa'y. Imbis nga igatang yu iti paro, urnungan nyo kidi. Basta siya, jak kayat ti mabanbanog, mare. Kumusta nga iti kontrata yun lakay? Nalpas ka di matlaan? Wen, nalpasan bakit? No kasta, tambay ka manan iti manungal daw. Kapilitan na. Paguro orayan no adamanan ti ipakontrata da. Sa bagay ayun gayam, ikanak man iti kwarta, naibusan ti impawit mo. Naibusin na dagos. Tagim matangak pa iti masapsapol tayo dito'y balay. Ay, suru-suru mamati, agtipid bakit? Di ka madanagan. Gamit mo't dito'y balay ti pangigas-gastusak iti kwarta daw-dawatag ka. Sana bisyo. Malawan eh. Mangtudak to yung bigat. Nayo naman, amumot, nangina dagiti magatang itapanawan. Ngayon na, hindi mo sayangan ta narigat ti trabaho bakit? No awan ti kontrata, awan mo ti kwartata. Mapanak labit itayan ti kumparik bakit? Apa ijay? Agsyat kami. Kita ama, ang mga nunabartag ka manin nga agawin. Awan ti pagdanagan bakit tamok, tag-control. Alang nga rod, agrubwat kan tapno makapagdalusak matlaangan dito'y balay. Ano? Agrubwat ka tapno makapagdalusak kunak. Sa anak ang makapag-general cleaning nodda ka. Malawan eh. Nako. Ay, no, agdaldalos ka manan, Mari Bekang. Kita akat na urnong manin tirugit, mare. Gamit yun samot dagita, Mare. Ibasura kung tanas kan ang masukatan, mare. Ada ka dita akasirola kas kada bedsheet. Ada pa'y termos. Panagkunak ka mabalin pa ya mausar dagita, Mare. Mais-isan kin may labalaang. Ay, awan oras ko para kadagita abanag, mare. Abanugak laang no kwa. Alaag man nga rod, Mare. Sayang man ay basuram laang. Ay, katuan alaam laang, mare. No nagagat kalakit di amang remedyo. Tano siya, hay, masaduta. Ay, Mare. Lukas kada kami ngawan makukwarta na. Nalakalaang amay remedyo anday ta. Malangarod, alaam mo, tapno saan nga isupay apasalsali dito'y balay. Ay, nawaw. Anya ta binagkat mo, Flora. Ay, kasirola, tasa, termos kin bedsheet, kurtina kin dadumapay nana. Ay, aguray ka man basang kinaaman. Aday ta nana. Ha? Ay, nawaw. May lasin ko na gito'y agamit Ay,
kinapudno na. Dinawat ko ka ni Maribekang nana. Nalabasak ngamin nga agdaldalo si Jabalayda. Ibasura na ko mang masaya nga nak. Iso dinawat ko na. Ay, na yan day jay abekang. Uray babalin pa ya mausar. Ibasura na latan. Isumati kinunakkan kwa na itay nana. Idiruar na. Sigun ken kwa na. Masadot ang mga remedyo. Iso nga inyawid ko latan na ah. Sayang mat ngamin nana. Mabalin pa'y amadait dagiti bedsheet, ken mais-isan ti kasirola. Ay, una! Kasta ti mayat a mindset, Flora. No mabalin pa'y ama remedyoan. Ano san ang remedyoan? Kaslaban ng tumay ti anak ko. Amo na mabambanog nila kay nang agtrab-trabaho. Ngam di na maamaw ti agtipid. Anya jay nakasako binagkat ni Flora. Gamit dabi kang lakay. May nawaw. Intud namanan. Ibasura na kano. Nga masayangan ni Flora iso adinawat na. Hey, kasilabak nang day tatao. Dakkel manin siguro ating nyawat nila kay na. Isong aging babak ng manan. Ay, awan lat amok iti kasta nga ugalit anak ta. Talaga ngayon bakbakit natin kinasadot. Lumabagbagaan ka ako nga mat. Kasano nga ruden day ta. Kasaritak to ni Joel. Ibagak akontrolan na ti kwarta nga ito na itasawa na. Ay no, ayan ngayon ti termos bakit? Agkape ako ma. Awanan lakay. Ah, kasano nga awanan kat at dama itay dito? Nagkapiak pa, sakbay anapanak iti ayan ti kumpare. Awanan imbasura kon. Imbagak matken ka nga general cleaning Anya? Daanan day jay, narugitan, masapul masukatan. Uray daan Nga mabalin pa'y mausar day jay bakit? Ano sampay laang ti mangipapudot. Gumatangak to iti baro a termos inton Lunes. Ay nawaw bakit? Agraman gamit mabalin pa'y mausar. Ibasuram! Na, awan mutlaan ti kasirola iti sigot anak ka ikargaan na. Di mo ibaga nga imbasuram mutan. Gumatangak to inton Lunes. Unay kan bakit? Ibasuram sa amot amin na gamit dito balayan. Ay nawaw, di ka di makauawat mo. Gumatangak inton Lunes ko na lang arudan. Sayang ti kwarta ti kastangar aramitam. Narugitan day jay, kita ang angin misit. Paglutwam lata, unay kamutan, ay nawaw. Sa dino tinikargam, tanusak na is-isan no kasadot mo nga mga remedyo. Awanan, dinawat ni Marie Flora, iso nga inted ko na. Ay na, jak mo bakit? At dalang tinakitam akwarta, basta ibasuram mo tan dagiti usar dito balay. Mabalin pa ang mairemedyoan dagitay. Asino ti bambanlugam si ka, Joel? Rumarak pa ang mga lunya pa iti maramid ko ka. Kapi ka pa Joel anak ko. Nagya manak nanang. Naimbag man ta napanunot mo ti pumasyar. At dati saan nga nagkinawatan ni tanakyo. Anya tinagapanyo kinibikang nakong. Kasanumat nga may nanang. Imbasura na kiditi termos kas kadak kasirula may. Narugit kinda ang gano. Kasano? Kaya di na magkuna nga is-isan na. Agraman termos yaw. Di na pa'y mapunasan. Nasakit ti ulo ka mang pampanunot nanang. Bakit kita amday ta pigadan na kaong? Pigadan nyo day ta. Inalak iti basuraan ta masayang anak. No siyak ti sika. Kontrolam ti kwarta ga itid mo iti asawam. Tawuray siyak nga inana. Jak kanunungan ti kasta nga aramid na. Pasensya kan, Joel. Narabianak, tado tinaramid ko dya talon. Nagapa kayo kalumad, kinibikang ko na ni nanang yaw. Untatang, jak nakapagtapura na. Iso nakaungitakin ko na. Kasla di mo ngamin masayangan iti gamit mi tatang. Ura mabalin pa'y ang mairemedyoan, ibasura na amin. Binagbagan mo't ni nanang yaw. Di mo dimgag. Inulit naman ay. Ay, nagdati kwartam.
Di mo itid amin iti asawa man ako. Wantatang, no mangtid ka. Tayo sakto lang ngay gatang na iti karinyo. Wantatang, kastan ti aramidat. Barang agnakam. Talaga misis sadot. Di misis mo nakaw. Kasadot na ti mangiremedyo iti usar. Saan mo't anarigat ti mangiremedyo ka? Marurudak la unay iti asawak, mare. Oh, apay mare. Kasta unay ti ungot na iti kalman. Ay nawaw. Apay kanumat mare. Apay ka nga imbasurak dagiti gamit me. Kat mabalin ka pa'y mat ama usar. Saan ang makaaw-awat? Masayangan siguro piman ti asawa mare. Kita am ti termos ngayon basuram. Aglang lang amanan abaro. Agraman ti kasirula mare. Gagat kan diskarte laang ti kasapulan mare. No siya, jak maanusan ti kasta, mare. May bagam ti kasta Tada kwarta ngayaw awat nila kay mo mare. Ngam no siyak amamirmiraot. Ay maanusak mare. Agpada kayo lakin ni nanang. Tip-tipi din no ti bagbagiyo. Ita panawan, rumbang nagbalin tayo praktikal mare. Narigat nga tati agsapol iti kwarta. Ay nawaw, talaga ka di nga awan planom amang tad iti kwarta kanyak, Joel. Idi pa'y napalabas abulan nga agururayak iti iyawat mo. Awan ti kwarta. Adda ti importante alang usara. Anya, Adda mo tinagata nga bagas. Abay, anong ti kwarta daw dawata maya? agpampanunot ka kade, Bakit? Nas kanyang tipid tayo. Kasta nga rodan, tip-tipidin tayo, tibagbagi tayo. Adda siguro man ang ti plano magatangan na niya. Ay na, Joel, aya. Nung narugit ti pigadan, ilabam. No adda tinadadahil agamit, ipadas mo nga iremedyoan lumabalin pay. Pangasim ko ma, tasan ati kinasadot mo ti bakpakat mo niya, bakit? Imot data amanugang yun, nanang. Ay nawaw. Imot. Wala, tadimot din mang tag iti kwarta kanyak. Mabutang siguro Ang mga nutil-tila man ng pangigas-gastusam. Ay nawaw, siyak ti babae, nanang. Rumbang laang ay siyak ti mangidulin iti kwartami. Day tamot lang ti makagapo. No apay asaan da ka atalken ti asawam. Agim baba ng kanto mga main. Pagyamanan kit din ni Joel, tagamit mi ti pangigas-gastusa. Saan abisyo? Hamom, anak ko. Bidot nga min ti aramidam. Sakbay nga ibasuram dagiti gamit yo. Kita empay no mabalin amay remedyoan. No kasapulan amalabaan. Ano usam nga ilaba. Tapno makatipid kayo malaang. Nasaktan siguro tirik na ti anak ta. So, pimanaw latan. Kasan pa yan nagkape, bakit? Bayam lakay. Okay lang nga maupay. Pag siya atan naman ibagbagat kan kuana. Sa bagay mo't hindi Saan ba na pabalin na kanunungan tatikas di nga ugali ti anak ta? Kasi ti manugang tangag trabaho. No kasta ti aramiden na. Mawatak ti puntom, bakit? Mangirwar ka kay di ti plataw na mga tamutan lakay. Ay naturasan. Pasapatapay ama pandi di garden inton bigat. Ay nawaw. Bigadan yun sa matay lablaba, Mari Bekang. Wan mare, nasken nga aglaba ak kaawanan ti mausar. Ita lang ang nakitak nga naglaba ka iti pigadan, Mare. Di mo ngaminan mangtid nila kay ko iti kwarta, mare. Awan ti maigatang iti baro ang pigadan. Nasaysaya at matlaang tapno may ruam ka nga aglaba, Mare. Sayang matlaang no ibasuram mananday ta. Wan mare, ano sa kun anya nga rod. Kita man dagiti nalalawat ti talon na dito'y lugar tayo, Mare. Ilabada dagiti pigadan da, ken dagiti kurtina da. Agraman dagiti gamit da iti kusina. Sa dalaang ibasura no talaga asaanen amabalin mausar. Sikatin ang ilaba ka nagiti pigadan, bakit? Wan nakay. Nasayat mo nga rin no kasta. Tapno saanan na masapula gumatang manin iti baro.
Dagiti kaldero nga day ti planggana. Is-isak to inton madamdama. No kasta ko maakanayon bakit? Makatipid ta. Saan ang masapol a gumatang ta akanayon iti baro? Wala kay, manipod ita. Saan ako nga agsadot-sadot tapno sa anak nga apapaan. Kasta tiket ko bakit? Numabalin pa'y ama irimedyon nagiti gamit. Irimedyon? Tapno saanan ang masapol a gumatang manan? Aywan gayam, igatangan naktuman iti sinulid ita tersena inton madamdama. Ah, anong ti sinulid bakit? Agda itang klakay. O sige, ilistam. No, dapat idaddo mga ipagatang mo bakit? Taamangan lumalipata, kuwain. Ay, wow! Ita apanawan, rumbang laang nga agbalin tayo a praktikal ken na diskarte. Numabalin pa'y a mairemedyoan dagiti gamit tayo, aramiden tayo. Laglagipen tayo, anarigat ti agsapol iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Adda ka din ni Insyang gardaw. Adda na panananggal. Adda ka diti masapol yukin ko ana. Umay ko lang ited ti sabon. Kan chocolate ngayon pao iti kasinsin na para kan ko ana. Ay nawaw. Agyaman naklaw na anggal ah. Sigurado maragsakan dahi dyan. Awantan yaman na. Sumark kayo ba anggal? Tagkapi tayo. Inton maming santulagan na kaong. Amumay. San ababaling agbayagak dito eh. Tawan ti mangkita kadagiti apugaw. Inton maming santong arodan, angkal. Wen, agpakadak nga arodan tanay. Sumipngat matang. Ay nawaw, chocolate kan sabon matgayam tilinaon day kasupot. Gardong, umay ka man pay. Ang datar aramid, dito ito. Apa yan? Nangalaam iti imported a sabon kan chocolate. Inyag ni Tata Andres itay. Inpawit ni kasinsin mo asimang para kin ka. Ay nawaw, managparabor at talaga day di akasinsin ko lakay. Oray may salaang ti kasinsin ko no kaskin ni kasinsin si Mang. Okay lang kanya. Ay, mutoy man ta cellphone ko lakay. Ta i-text ko ti kasinsin ko. Naragsak ka lang manang. Tamakaraman ka iso akasta ti bagbagam bakit. No may buso dahi ta. Malipatan manan ni tanga imbagam. Ay nawaw, dakis ayano ma-appreciate ko ti kinaimbag ti kasinsin ko kanya. Saan mo kiday? Tay kanyak lang. Kat addaman mo na awan ti itid ti kasinsin mo. Nasayat kalata ko makingkuha naman. Katwan man. Saan tupay? Ay, agulimag ka man dito si Kagardo. Kontrabida ka mo't akanayon. Nakaawag ka mat, si Mang. Adamanan ti ipawit ko, tatang. Naawat ko ti text ti kabsat ko. Awan ka naman ti pagmatrikula na. Unak mat nga urayan na no dati may pawit mo. Nagtiks magaya manggang ka. Una, ta saan matpiman amabalin amaladaw ti bayad na, tatang. Pasensya ka na anak ko. Si kamot tan ti mga akam iti responsibilidad may kadagiti kakabsat mo. Okay lang ang kanyak, tatang. Tulong kumatan ka na kayo, ah. Ngamin, da kayo mat ti mga akam iti responsibilidad ko, kas ina iti apo ko yo. Okay lang matay dyan anak ko. Oh, kumusta mat ni Peter di tatang? Nasayat ba'y anak ko? Lumuklok maglatamag.
kitaan nyo ti pakpakan nyo iti apo ko yung tatang. Way, nalakaw. Awan ti pagdanagam. Bakit? Imay ni sabit itay. Singsingirin na ti bayad ti utang mo. Anya nga iti imbagam kan ko na. Imbagak ngawang ka. Anya nga iti kunana. Di mo ka no ilimlimangan. Last chance mo italawas ka no. No saan ka pa makabayad? Ipabarangay na ka ka no. Ay nawaw. Agbayad ka ngamin na. Pabuludan nakngarod iti kwartam atap na daybayad ko. Pangala ko may ti kwartak tunggal ag sweldoak. Agdiritso iti bagas kan utang ti si sweldoak. Ni kasinsin si mga ta. Ang mga nuad da kwarta na day jay. Ay, padasak man nga awagan. Unay kang bakit? Di mo pa'y sama na bayadan ti utang mo iti kasinsin mo. Utang mo pa'y lang day jay sakbay anagabrod ni Simang. Ay na, nabayagan na panawon day jay lakay. Ang mga nunalipatan na muteng. Agulimag ka dita, taawagak man ti kasinsin ko. Hello, kasinsin si Mang. Pasensya kan no italaang anak kaawag ak kasinsin. Busy ak ngamin itay. Iswadyak na sumbatan ti awag mo. Saan mo't ang mabalin nga cellphone ha, kabayatan ti panagtrab-trabahok. Tama nga lumakita nak ni boss ko katong tanak pay. Okay lang ang kasinsin, maawatak mo't. Agyaman ak launay ano kasta kasinsin. Aywan gayam, anya kaminan ti ko naman napatag nga ibagam. Kwa kasinsin. Anya dayjay kasinsin. Agawam ti mangibaga, taado pa'y ti trabaho nga agururay. Kwa kasinsin. Kastoy ngamin. Kasapulak ti kwarta. Kat naira na nga ado ti binayadan mi. Nasyurta kasinsin. No adda ko mati extra a kwartam amabalin amabulod dita. Ay, pasensya kan nga maawan pa'y ti kwartak ita, tanay pawit kumatan iti pamilya kasinsin. Sa may saan mo pa yan nabayadan ti binulod mo a kwarta kanyak idi Ay isubli tumadladagos kasinsin. Di ka madanagan. Pasensya kan kasinsin, ngam talagang awan kwartak ita. Amumat nga dati anak kan kakabsat ko. Unay kan, nakaimimot ka magtun. Nakaabroad ka lang mat. Manulaang mat kumadya 5,000 abuluda. Kumusta ngay? Pinautangan na kakaditi kasinsin mo? Saan nga rod lakay? Manulaang mat tibulbuludag kan kwa na. Di nakpay mat maawatan. Kanya timbaga na kin kaya. Awan ka no ti kwarta na. Ngam ho, jak lapat yun. Unay kan bakit? Pudno mat, daydi pay laang mat atao ti maawanan. No saan na ka pinautangan, ag-move on kan bakit? Awan ko matipagsakitan tinakam mo. Panunutem nga damo pamilya na, bibiyagan na. Tuho, imot kit di No adda ti pakairanudam. Ibagam nga ura may salaing ti kasinsin mo, no kaskin ni Simang. Ngam itatasaan na ka pinautangan, kasta ti bagam. Ay nawaw ti kastang ugali. Agkape-kapay na naperyang. Agyaman ak launay. Package siguro man nagja-in deliver da iti ayan ti kasinsin mo. Package. Di mo ka di makita tilugan iti paraangan da. Ayawan nga agpaiso. At damo lagayang kwarta na. Makapawit mat iti package. Bilibak man iti da ita kasinsin mo. Maanusan na ti agtrab-trabaho iti abroad para iti masakbayan ti pamilya na. No siyak, sa anak abilib na na. Ha? Apay ngay? Ti kakasta ang klase ti tao kat irresponsable. Kaya't dalaan nga itarayan ti responsibilidad da. Iso anagabrod da. Anya? Kas kumakin ni kasinsin si Mang. Imbes nga iso ti mga awir iti anak na. Impaawir na pa'y kinitatang na. Ha? Ita, anak ti sabali mo iti awirin na. Ulidan ka di pa'y ti kasta nga ina, nana. Si Kaki Dimit. Siyempre, no choice ti kasinsin mo Kasapulan na maday jay at trabaho. Una, ngumayat ayamot ti kasjay nana. Ipabantay na ti anak na iti sabali. Idinto taagaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Ay na, insyang aya. Ilawlawam kumama ti agpanunaw. Oh, nagawid ka magayaman, kardo lakay. Itay pa Ay nawaw, sa dino tinagdalanam. Jak nasiputan asim mangpet kagayaman. Ganun linabasan kayo kanina na piriyang agsarsarita iti kusina itay.
Gapoy ti kachichismis mo, di mo nakita, alimabasa. Anya? Apay may tanay ibaga mo irresponsibility kasinsin mo. Ibagbagakla ang tipudno ken nanaperyang. Saan ka di nga anak ti sabali ti awiran day jay asimang ijay abroad? Manya kumakanga, no anak ti sa balit aw awiran na. Ay, jak amo no anya a klase ti ina ti kasinsin ko. Imbes nga anak na ti unaan na nga asikaswan, anak mo tin ti sabali ti awiran na. O, saan ay akin na irresponsable ti kasyan? Nawan na ito. No para kanya, saan akin na irresponsibility kasta? Siyempre, single mom dya tao. Aramidon na ate amin para itanak na. Ay nawaw, awan to, pa iti oras na para iti mismo nga anak na. Saan ka lang nga napautangan? Kan awan lang ti chocolate anaawat mo. Kas tamot lang ti bagbagam. Haging sisingpit ka lang gayam. Naawanan ti pakairanudam. Nagado asaom. Kumusta mo ti anak mo nga trabaho e abroad, Andres? Basya na karudagin ko ana. Inaldaw ka no mabambanag. Awan ka di ti plano na nga agawad? Oray kaya't no ti agawid. Saan mo't amabalayin? Tada ti anak na nga agad-adal. Ang graman kabusan na. Isupiman ti mang papaadal. Ay, kasta talaga, tirigat na. No dito'y pinasngamin ti pagtrabahuan na. Saan nga umanay ti sweldo na? Ano usan na pa ija abroad ah? Sana bale, itano makagraduar dagiti kakabsat na. Malaganan mo't siguron. Sabay la kumaa. Ay wun gayam, ada ka di saan anag kinaawatan dain siyang kansimang akasinsin na? Tinadakamat ti anak ko. Kat kastaunay ti unget ni Insyang, edi saan na pinautangan. Ah, isumot lagayam ah? Ah, ti anya? Isumot lagayam makasjay ti panagsasauna iti kasinsin na. Ada gayam sakit tinakam na. Anya ti masapol mo, aping nga inawagan nakpay lang. Anya jay nadamag ko? Imarmaritis na kanumat dita lugar tayo. Asino, tinangidanon kan ka. Dagiti gagayim ko dita ah. Is-istoryaam kanumat nga irresponsable ak. Ta anak di sabali ti ay aywanak dito'y abroad. O, anya ti pagsakitan tinakam mo. Agpudno ka man kanya. Nasakit ka di tinakam mo, ta saan ka pinautangan idi? Ay na, ibagbagaklaan no anya ti maobserbara. Di ka man agpakalain dita? Uhu, nadalos ti konsensya kanya. At least, siya awan ti anak ko a pinanawa. Saan akas iti daduma dita, nga imbati dati mismo nga anak da, tapno agaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Ah, imbes a family first, ay awanin ah. Uraya mamakaawid ak, taagsarita tayo tinalapat. Jackpot yun nga agawid ka pa'y. Amok ah, again enjoy ka ang mga awir iti anak ti sabali dita abroad. Para makita ah, urayam ti panagawid ko. Pangasimin siyang kalakan. Sardengam timang padpadakas iti kasinsin mo. Uhu, may sakayumot, Uncle Andres. Awan ti karbangam amang ibagay ti kasjay. Tadi mo ammo ti rigat ti anak ko. Apay, diyo ka di mapanunot dayjay, Uncle. Anak ti sabali ti aywanan ti kasingsin ko ijay abroad. Agpapadad nga OFW. Anak ti sabali ti ununa unda. Wen, amok dayta. Ngam awan met ti makitak nga isyo no maipapan iti dayta abanag. Maitid na maitdagiti kasapulan ti anak na nga inbati na. Ay, sabali at talaga ti panawon ita. Saanan a family first. Di ka matanagan. Makasaritam to ti anak ko into nagawid. Aping affected kayo lang unay, Uncle. Masaksakitan kayo kadeta pudno ti bagbagak. Jak magustuhan ti kasta nga ibagbagam kontra kadagiti OFW akas iti anak ko. Awan ti ammom iti rigat kun sakripisyo da para iti pamilyada. Daimbag pa iti kasinsin mo. Napalawan na ti balayda. Wala, ngam binaybayan na mo ti anak na, nana. Ay rawaw. Dua tawanan ti napalabas. Gamkasta pa'y laang matisang kay bagam. Gaputapud numot, nana. Agpudno ka mang kanyak. Agingga ka di ita kat nasakit tinakam mo.
Ta saan na ka pinautangan ti kasinsin mo iday? Iso akas tamad ti ibagbagam? Ha? Amom, no saan na ka pinautangan ti maysa nga OFW? Maawatam ko ma. Adamat pamilyada, supsuportaran da. Ibagbagak lang ti side ko, nana. Saan ka mat akasta? Idi adamay paupaw iti kasinsin mo ken ka. No agsasao ka, kasla anghel ti kasinsin mo. Idi saan na kan pinautangan, ken awanan ti may pauit na tsokolit para ken ka. Pinagbalin mo matan adakas kadagiti istoryam. Ay nawang, siga magayam ti masabat ko si Mang. Da kayo kat di mat na naperyang, pimuda waklaang mat. Dakal tinagbaliwam. Ad-ada pimintas ka. Agyaman naklaunay, nana. Ay, kaano pa'y anagawid ka, basang? Idikal man laang, nana. Tasaya at may tanapanunot mo tinagawid. Tapno makasarita ba't laang di kasinsin mo, nga awan prenaw tingiwa na. Nadamag ko nga ron dagiti pamadakas na kanyak, nana. Kunak no si Mardengan, tanabayag matanday jay, ngam intultuloy na matgayam. Aging ga siguro ita, kat addalat ta sakit, tinakam na ka. Nangrugi day ta idisaan ko a pinabuludan iti kwarta, nana. Sana makaaw-awat. Nasingpat lang gayam kanyak no, da kasapulan na. Ipagarup na siguro ano OFW ti may sa tao, kat adaw ti kwarta na. Day tangarod, nana. Di na mapanunot nga damat pamilya mi asup-suportaran mi. Nagawid mo't gaya man ni kasinsin mo asimang. Bakit? Anya ko maitano nagawid. Di mo bisitahan ni Jabalay da? Saanon? Iti anya ko maaga po. Idaday jabrod ti kasinsin mo. Naturod ka ngagsao-sao. Itata nagawid an. Kasla mabutang kamatay. Ay sana, awan ti pagbabawiyak iti imbagak taos tumot. Kita umandag iti OFW dito. Ay. Pangasi minsan. No umapal ka kadagiti OFW kaskin ni kasinsin mo. No adda ti sakit tinakam mo katakwada. San amasapul at dadailam ita? San kalangan na pagustuhan? Kastandarami ita? Alam mo nun, kamalit no kamalit. Huh? Agsardang kan si Kagardo, tanasakitan ti ulok nga pampanuno. Anya tar aramidam dito'y balay si Mang. Chocolate, para kan katapno agulimak kan. Ay nawaw. Mano atawanan adadadailan na ka. Di ka pa'y maumamot. Anya ti pagsaksakitan tinakam yo aya. Saan ka di apod no? Da kayo nga OFW. Pinili yo pa iti agserbi ti sabali a pamilya. Ngam ti pagserbian ti mismo a pamilya yo. Ay, maulawak, Mildred. Anya a klase nga utak ti addakan kaya. Di mo makita at aramidak iti abroad kat para iti pamilya. Saan ka mat siguro abulsat? Kina-irresponsable kit di dayta ah. Itartarayan nyo ti responsibilidad yo. Iso akayat yo ti abroad. Oh, di si kanti responsable a tao. Di ka lang napagustuhan, idi mutang ka, kastant ibagbagam kanyak. Laglagi pa ma, mano atawanan ti utang mo kanyak, idi sa anak pa'y anag-abroad. Aging ka ita, awan pa'y ti kunam nga agbayad ka. Ita, asino ti responsable ka data? Sakbay asumanao ka, bayadan pa'y nga umuna ti utang mo kanyak, nalawag. Ha? Oh, ita di kan makapagsao. Sa bagay, kasta ti ugali dagiti managapal. Nasaya at lang ti rumrumwar iti ngiwat da, no adda pa kay ranudan da. Ngam no awanan, ay naapo, da kami nga OFW ti pagpupudutan da. Pasol mo mo't lang no apay pinagsasawan na kati kasinsin mo. Ay nawaw. No apay kami asaan agsardeng datangiwa mo data. Sa anak apaabak iti dayta si Mang. Pudno mo timbaga ti kasinsin mo Nasingput ka lang no dati pa kay ranudam. Ngam no saan na mapagustuhan ti kayat mo. Awanan, dakas damot ta ni ti imatang mo. Saan mo ta? Anya saan? Bakbakitan ka? Ngam kasta ti ugalyam. Ay nawaw,
San anasayaat nga ginsisingput ka lang, bakit? Baliwam ka, titi kasta nga aramid mo. Tanong siyak ti mauma. Talaga palawang gan. Ay, nawaw! Saan agaputa saan anapagustuhan ti kayat mo, kat idaon mo matan ti padam a tao. At daman wenno awan ti pakairanudam wenno kasapulam, pagtalinaadan latta kumati respeto iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Nasaya at naranaan ka, manong kulas. Ubay kayo, into no Sabado di palay. Adamot basit a pagsasangwan tayo. Ayun, kasagay mo gaya ba niya? Apaw, nalipatan manan nga itaabulan kan itaalawas ti kasangay ko. Ay, unay kan. Anya ngay nga raw, amumitin ti lumakayang. Kinado ti pampanunutin na. Talaga malipatak. Ala, tinapatag kat umay kayon to. Ayabam dagiti apukom. Weng, agyaman na kita awis mo ah. Awan anyam. Gayam anya nana. Kasangay yu gayam inton Sabado. Wan, balasang ko. Isu nga umay kay to ah. Wan nana, umay kami nga umay. Itugot mo tumat dagiti anak mo. Kastamot na nila kay mo. Wan nana, sigurado dayta. Ket agyaman ak iti awis yo nana. Awan anyaman na. Mala, ina... Ay na, nagadumit ting kargam iti Tupperware nga iawid mo luseng. Ha? Sa bali na itanay karga iti Tupperware. Sa bali pa na itanay karga iti pinggan. Ni tatamot. Ay, tagaasim luseng. Isublim to amin adag ita Tupperware kon pinggan ko ah. Ay, wan nana. Don't worry, ta isublik tumalaang. Ay, nasayat no kasta. Nangina nga men, tinanggatan ko kadagita Tupperware. Kandagita pinggan. Wan nana. Daanag yun aya. Isublik nga isubli. Ay, nawaw. Manon alawas tinapalabas, manipod nagpapaska ni Nana Tureng. Ngam aging ita, di ka pa insubsubay dagito'y Tupperware kin pinggan na. Pari ko mulakit din. No kaya mausi ka, ti mapan mangisublay. Anya, Nabambano ka nagapo iti trabaho, kasta pa lang ti ibagbagam. Di ka latami ng baybay dita. Isublik to lata ah. apay kastamot tenti sa umbakay, kit ibagbagak laang mo't nakababain mo't ay iti tao ang nagpapaskan. Kunak nga rod, no masikuran day tamatam amang kitkita dita Tupperware kas kada pinggan, sikan ti mapan mangisublay. Kasta Tama pan aglans, wala kundi diet ka matan. si kakit di mat
Sa anak nga diet. Ilip-lipas ko lang dito aramidag. Inaktumot kan mangan. Kunak ano kundi dahit ka ma. Nalang aron, tumuna kami mo din kinipasita iyo kusina. Inak pa ngamin gumatang iti sida ki Jeruar. Awan balon ko. Ay na, agbalon ka amin Saan safe dagiti magatgatang itirwar si daan. Ha? Iso asyak, sa anak agumatgatang di tarwar iti urayan niya amakan. Tsak laki di mangmangan iti saan nadalos. Ay, unay ka matan. Sa anak nga agin inarte Ibagbagak lang tipod now. Ala, umuna kayo ni di kusina. Sumaruno Anya ko na ni Lucin? Saan amang mangan iti magapoy jerwar amakan? Wan saan ka no anadalos? Agasam man. Eh di wow! Bayam latan. No parang ko anak, kat sana nadalos, di sana mangan. Anya kuma. Ay wan Huwag pilitin ang ayaw, baka pumayag. Nakapapainmet no mga ni tinagapoy Jeruar. Ang mga nagsakit ti tiyan na. Siguro, nakadaldalos ni Lusing iti balayda. Nasaya at nukas na. Adan tulad tamot ati papananta iti balayda. Sa bagay, ijaya makita ti kinadalos na. Ne, anya nga iti aramidem Lucin. Ay ikwa. Ug-ugasak iti napudot adanom dagiti pinggan a panganak. Anya? Ay unay kan. Kaugugas mila dagita pinggan itay nalpas kami anangan. Kasta ka de. Ay isa na kami na basta taltalag. Ang mga no saan anadalos ti panakaugas na. Iso ana saysaya at latamat anong ugasak iti hot water. Ang mga ngamin no adda germs na. Ay unay mo tin akin na artem dayta. Ay sa anak nga gininarte. Nagpapakatutuo lang ako sa sarili ko. Mawatam day jay. Tagalog pa yan. Ala, mangan ka nga rudan tanalpas kami amangan. Umuna kami agsublay ti trabaho. Okay, pasita. Anya mo to ni Lucin? Kasla ada sakit tayo amang mangan iti kusina. Ha? Tunggal makan, masapol na kanu nga ugasan iti napurot adanong ti pinggan nga usaron na. Agraraman. Uray ka ugas, ugasan na latta. Taamangan ka no ada germs na. Eh di wow. Isun ati kadadalusan na paraswa. Una yan. Kasla siyak pa'y nga ron ti mabain. Ta siyak tinagugas iti pinggan. Payaman Kundi arte mo tadya tao. Aging dadalos mo Oo na yan. Umarte ayon sa estado ng pamumuhay. Nukas kanyak asang kasapol sang kasaangan. Sa anak akong di arte. Ta nakababain. Ay, madun alawas din na palabas. Madipon ini nagpapaskenak. Nga maging gaita. Di malay subli ni Luseng nagaya tupperware kan pinggan na nagkargaan na iti makan. Hey! Patsimbait no isubli na pa'y dayjay. Ha? Idinto pa'y birthday jay apukok nga anak ni Maria. Imay manin iday. Ado aping gantin yawid na. Ngam awan apulos tin subli na. Aniya? Do si ka mismo ti mapan mga aligya balay ta. Mabalag. At dapat siguro tinamnamang agsublay. Yem no dyan ko na, ako sa nga isubli na. Wait, lapat tiyang. Ay, oo na yan. Sapay naghingi na nagijay at tupperware kan pinggan ko. Kasla mabainak pa mapan mga lay balay da. Urisak nga raw. Sa anak man ang mabain kiniluseng. Tawan mo't babain na. Ti pagbainak laang, nilakay na. Ta nagsingpot mo't gamen. Ay, ugasak ana imbag daytoy baso a pagkapyang tamangan no da germs na. Lusing. Mabayan ka din pa hindi tayong tilabampo. Apay, kit kita lang arudan nga agugugas akpay lang iti baso kapag kapyat. Ha? Itay ka pa lang amin dita. Kasla 10 minutes mo matan nga ugasan tayo tamay sa abaso. Ay, sana ang 10 minutes. 20 minutes kit di 20 minutes ko nga ugasan iti cold water, kan 10 minutes ko mat nga ugasan iti hot water. What? Ang mga no adda germs na, narigaton. Unay ka? Alang ron,
Excuse me pa lang. Ugasak labit dahi ti baso. 1 minute lang. Kalpasan na, ituloy mo man na hindi pa nagugas mo dito baso. Ya kung may limad, tirurog ko di dahil alusing. Wan nga rod, uray siya kat maas asarak it style na. Nasubraan mo ti kinaarte na. Ati, wala pa'y dagiti babak nang nagagugas iti pinggan ken baso na. Ay, una yun aya. Agugas lang iti baso pagkapian na. Abutan na pa iti 30 minutes. Kaamangan ka nun, ada chance na. Salbang kini. Ijay balayda. Kasjay nga tamot ti kadalos na mare. Ay tuan, makaparuron. Makadadal iti aldaw. Sapay la kumaa, ta makapasyartan tumot ijay balayda. Ta makita man no kasjay Nauna nga anak ta. Wan nga rod lakay. Parikot ko na niya tilotwag. Mangluto tayo latan iti pansait. Bakit? Pinikpikan. Ken igatangan tamot iti cake. Mabalinan. Sige, tawisag to man dagiti katrabahwak tao maida. Ha? Wan tapno makita damot akabaulak ti aghanda para iti kasangay ti anak ko. Adayta ka man ako na ako. Ay basta, noan niya timbaga, iso ti matungpal. Saan ka abo maribar, no kayat mo pa'y ti Ana, ha. Abay anyat okasyon Luseng. kasangay ti inauna nga anak ko, nana. Kasta aya. Wan, iso nga umay kayon to. Tadama basit pagsasangwan tayo. Ay, katwan Umay kami nga umay. Anya nga oras ngay. Uray, alas 11 kayo nga umay, nana, tapangal daw. Oo, sige. Di ni Luseng ang mapan maki-birthday yung balay da intun bigat. Ha? San may... Abay, adag birthday na anak na. Kano birthday ka no? Mati inauna nga anak na. Kastaya, nasabat ko di kalman. Awan may timbaga na kanya. Na, ay nagloko na Luseng. Inawis na kung di na ka inawis. Saan may... Ngamnupay kasta. Mapanak lata. Tapno, at dalason amapan ko alaing dagiti tupperware. Kas kada pinggan asaan na kayo subsublay. Aniya. Wait, mapanak ko naktumay. Anya, kasangit anak mong tumbigan. Wan, iso ano mayat kayo, umay kayo Ay katuan Wan umay kami adwa. Sige, sa anak tayo ngagtrabaho inton bigat, tasyak ti agluto iti pagsasangwan tayo. Kasta kani? Ay katuan Saan kami ngarudan ngagbalo ni ti pangaldawan mi kinapasita itong bigan? Ay, wan ijay kay ton amangan. Ala, mangan pa yon, kukumare, manggao kay latan iti makan. Apay mo tayo tipinggan mo, Lusing. Saan nagpapada? Adat ti breakable, adat ti stainless, adat pa iti plastic. Ay na wow! Ha? Wan nga rod. Uray dagiti bason. Saan ang nagpapada? Ada stainless. Ada may awan handle na. Ay na! Kasano nga may nasaan nga nagpapada dagiti pinggan kas kada baso na. Kat inurnong na lang dagita. Ay, ninanamot. Katwan mo? Naurnong lang dagita pinggan mo. Itinapan mo na kipalpalanitan. Anya? What? Tunggal mapan ka makipalanit. Agdudo maapinggan kas kada baso tiyaw awid mo. Isu dagitaan na urnong. Isu asaan ang nagpapada. Anya? Isu anumal pas tayo amangan. Alak amin dagiti pinggan kat tupperware ka wasan mo ngayon subsublay. Dagita pinggan ang nagpipintas. Nagapaw iti nagduduma babalay. Kat dagita tipeng kas kada nagpapangit a pinggan isu ti kukwam. Nana, Kang saan lang asyak ti mangala. Adamot ka nila kay kulas. Alaan na mo't lakanaw dagiti pinggan na saan mo ngayon subsublay. anya?
man kumare. Ay, uri siya, kumare. Ang dami-dami kong tawa. Mga 8 siguro. No siyak, saan ang mabilang mare? Ado akatawak itay. Anya nga tamot ti rupa ni Lucia sumarag iti trabaho, hindi bigan. Salbag iti Kundi arte no dati iti trabaho, yung kasi magayam, salbag ko manin. Agasan man, tanod iti trabaho, maurasan no ugasan na tipinggan a panganan na. Ngam iti balayda, ay nakas jay matgayam. Kunya ron, saan na nagpapada ti pinggan na? Tagayam, nagtutuma mo at apalanitan tinagkapuanda. Oo na yan alusing dayjay. Kundi arte, ngam nangir-ngir-ngir matag iti pinggan na iti balayda. Makangag day dyan bigat ko naktuman. Nakita pa dyan nakasampay ng underwear na dyan uli. Nakangiring-ngiring mo't lang si ka. Yung no dito kundi arte. Ha? Oo na yan ay ay ayam ama pa nagtrabaho. Kwa, Abay, mababain ka kalagiti ka trabahoam. Gapo iti naamuan da kinapudno. ha? Antay ta, kunam lang amin nung nasaya at tikundi arte. Anya nga ita, si kalangarod di nakababain. Saan aksan ang mapanagtrabaho lakay? Anya asan, di ka kinti mapantag, pasensya ka kadakwada. Dahita ti maganab mo. Anya? Si Kamat Lasing, oo na yan, apa nagpampamarang mo. Ha? No dito yung trabaho, kundi arte ka, nga uray la abutam ti may isang oras apa nagugas iti pinggan na panganam. Pare, Ngam ija balayo, ha? Nakangiring-ngiring-ngiring mo dagiti pinggan na pang panganam. Oo na yan. ay kwa, pasensya kay lakuman Amo ka saan anasaya at dagijay nga impakpakitak kada kayo. Oo na yan. Kundi arte ka dito ngam dagiti pinggan na pang panganam. Kasaan mo ta nagpapada? Taganya, naggapo, itinaduma-duma apalanitan. Oo na yan, George. Nakababa hindi tangaramid mo. Promises! Ay, kare ka, saan na maulit? Kinapudno na, mababain ako unay kada kayo. Nasayaat mo nukas na. Tani, nakababa hindi kundi arte. Yung awan mo't gayam tinasayaat aping Ipakitam ti pudno tapno awan to ti pagbabawyam ken pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.